twete miaka ngima ndija wendo wa ugo gilewani akakasenga konombi watashedi nina twete miaka ngima ndija wendo wa ugo gilewani akakasenga konombi watashedi ndinga inunu ndakoma suwa mweshedi mongendo nikanango na tangu watamuthena ndinga inunu ndakoma suwa mweshedi mongendo alitumbe masimu na ewa mwinde Nishadika junia ngini ya masinduko wakwa kiwandu chakwa chaindo wakwa tuyo nene wamu yoki yila tulya kwa nyumba wibamba tukelwa tuenjengewa maisha mololwa nene wamu yoki yila tulya kwa nyumba wibamba tukelwa tuenjengewa maisha mololwa asa kwendana asa kukenda Junyangela maisha mololwa gwenda na mangwa ningeja hai kwa kisungu na kisi nikale ka junyangela maisha mololwa unyanyene shima masinduko na ngwate lava nina mali ya kwela ngutala maziwimwe unyanyene shima masinduko na ngwate lava nina mali ya kwela ngutala kwa wimwe maisha masinduko nowe wakwa nikwenda kubamba mukinyela simaili yaku aisa maisha masinduko nowe wakwa yine na mubango risi ngeke yande kwasa roba itali tongwewe kuwandisu na mubangwa rusingu ikiende kuwasa Europa Italy tongwewe boku wandisu animuni masingo twalanda nindesungu na nguweka chope niko kutaza wadi yaku animuni masingo twalanda nindesungu na nguweka chope niko kutaza wadi yaku na situ kutwende ya kiwa masinga to zambe kunesa tizogeza nyanya ngudhowe meli ya kwasa na situ kutwende ya kiwa masinga to zambe kunesa upande makazi ngudhowe to sumba kale nikasomu masoja maka kumande ndienda umenyumbesu upande makazi ngudhowe to sumba kale nikasomu masoja maka kumande ndienda umenyumbesu Kwa vaichenga nuwe namba wani vaikangi Nyawasi anumba ya nukete kila nduma nange wendoyo Nivoya nga inye twika leneza
Utawala, shauri ya Ndokas, Imani Furniture, kiaze kaikaiwe.